Anda boleh hina saya. Anda boleh sombong sama saya. Karena itu hak Anda. Tapi yang bukan menjadi hak Anda, Sekarang kita mau gimana? Mau dibawa ke rumah sakit? Aku udah gak punya uang sama sekali. Kemarin aja dibantuin sama dokter yang kemarin aku hina. Emangnya gak bisa minta tolong untuk terakhir kalinya? Aku udah malu banget. Kemarin aja selama kamu di rumah sakit, dia yang ngeluarin semua biaya. Untuk kali ini aja. Nanti kalau aku udah sembuh, kita bayar. Ya udah, aku usahain nanti minta tolong. Mudah-mudahan dia bisa bantu. Kamu baik-baik di sini ya.
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صالحا. Dokternya ada? نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم فلك الحمد يا معبود اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوفي نعما ويكافئ مجيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربياني صغارا اللهم طول أعمارنا في طاعة الله وإلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت وفنا وأنت رد عنا واغفر اللهم لنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم بفضلك استجب دعانا واشف مرضانا وارحم أمواتنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم سلمنا من فتنة هذا الزمان وسلمنا من فتنة الدنيا وعافتها اللهم لا تخرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد الشكر ولك المن فضل وأنت ربنا حق ونحن عبيدك رك وأنت لم تزل ذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا معمن كل ماهك ياسر علينا كل عسير فدعسر عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير وبصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. Bro, minta tolong banget, bro. Kenapa? Istri gue sakit lagi. Sekarang di mana? Di rumah. Yaudah, ayo cepetan. Mau pakai motor, mau pakai mobil? Motor aja nih, supaya cepet.
Sini dong, masuk. Yang bangun ya. Gak usah lu periksa. Semua ini gara-gara lu. Lu lah masih ngaji segala, sholat segala, baca Quran segala. Seharusnya lu lebih tanggap sama pasien. Anda boleh hina saya. Anda boleh sombong sama saya. Karena itu hak Anda. Tapi yang bukan menjadi hak Anda mencampur agama saya. Anda tidak berhak menyalahkan kematian istri Anda karena saya melakukan hubungan baik terhadap Tuhan. Anda sombong, saya maafkan. Padahal jika saya berniat, saat Anda sombong, Anda bekerja di kantor pajak, saya bisa menyombongkan hari itu juga mobil mewah saya, rumah mewah saya. Bagi saya rumah, mobil mewah, titel saya itu tidak berharga. Karena itu semua hanyalah titipan. Kapanpun Tuhan bisa ambil. Silakan Anda hina saya. Silakan Anda sombong sama saya. Tapi Anda tidak berhak menyalahkan kematian istri Anda karena saya melakukan hubungan baik terhadap Tuhan. Itu salahnya Anda. Anda tidak melakukan hubungan baik terhadap manusia. Anda tidak melakukan hubungan baik terhadap Tuhan. Itu yang menjadikan Anda bangkrut. Terima kasih. Shan, ente lurus lah, sok weh. Tolong istri gue. Serius, baterai. Gak usah lu periksa. Kenapa? Semua ini gara-gara lu. Aduh. Yang serius ya? Serius? Iya, ini serius mah. Kan geus teu katempo di dia mah. Yang bangun. Nadana atau tuna dipake. Malah sore. Yang, siapa ngagoroan eta mah? Yang. Bangun. Gitu. Ya udah hati-hati. Ngomong eta oge kan? Yang geus siap. Geus saya tuh eta foto. Anda boleh hina saya. Anda boleh menyombongkan semuanya yang punya